muhin dina paling ngadagin ya tuah Senin. Apa buin di kota macetnya mula sangat ngibokin. Netiang jani luas kal ngurus surat-surat motor tiang ngetiban mula wenang mesamsat. Kipakan tiang paling ditu di kantor samsat nyendik takonin. Jak saget ada liwat pegawai samsat cekek nyamin. Sahaya makem ikan laut yang mengorahan. Kang yang ngantre Pak Nge. Aduh manis merah sengai ulung jantungnya. Ngantre di kantor samsat. Ya penkan nyalan tuah mula madan kewajiban. Ngantre di kantor samsat. Dituti yang man kenalan ngajak bajang jegek. Pegawai samsat jam makan siang ngorta di kantin belakang. Nejani tiang sebesaleng telepon-teleponan. Pekan tiang paling ditu di kantor samsat nyendik takonin. Jak saget ada liwat pegawai samsat jegek nyamin. Sahaya makem ikan laut yang mengorahan. Kang yang ngantre Pak. Aduh manis merah sengai ulung jantungnya. Ngantre di kantor samsat. Ya penkan nyalan tuah mula madan kewajiban. Ngantre di kantor samsat. Dituti yang man kenalan ngajak bajang